Ulona tiwe na utalo munini wa kura ni Jessica Mbalondi ni wa kivila chake liombunge chake Bwezi cha umelone wa Sua na Ketanga Imonare. Ulona valukiliwe ni Zambia ndini wonivani wake liombunge chake Lome ni maketha nyangethi ya kuthuku mavamwe na musumbi muthive Dr. William Ruto maofisi ni mandongo ye ya UDA kwa ya Karen Ilovi. Akienda kwa Raila na mdanganya tu kwa Azimio, usiku anaenda kupeana support na anatupea pesa account kufanya kampeni yake na kufanyia kampeni wapinzani wetu. Kebwana kwatiwa kulika ndini wake valo cha tete imake nya kwanza kana maloya ndini wekwani ya Raila na Azimio ilayoleana na mosungi ya ma IBC makana Ruto ni wa musindi. Kwa hili likanagana Kebwana ni wona imunini wa kampeni sia Raila na Azimio ile mbeta yo kambani. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvya Caleb kavinda kametho onde makwithi wa masya yese asili mama kwani Monza koti ni munene wena ukumu wa Supreme dini wa kwani ila ithakitwe ni Azimio 1 Kenya ya kuleana na mausungi wa mausumbe za meosa kwani mvaka IBC kwa ivinda yenge ni yeye thela mbatukanini sia koti miaka 5 itina wa koti o kwa ivinda isu kana ila ya ungua musilwa munene wa makwani David Maraga kuvindwa mausungi wa mausumbe UIBC itongweni wa Fula Chebukati ni kwithwa yetetea kotini uyulo wa ondo sakwani wa mwaka na atwaiwe mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Ilovi Benjamin mwaka umundi no kuthiana no kanani chau kinaetie mathina nzamani ya IBC kutuma makomishana matilikana valaana manawetie mausungi ma usumbeta manena mathina unyuvani ungitio udhalile na kwa ivinda inge zama ya kungame unyuvani IEBC ikikunioni utongoi na uthukumi wayo ni uende kuvakondaka mithina mevuthu itina wa kutanga sa mausungi o mamuthiama kivila chosumbe. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate. Mwene kivilo nzama iwo Fula Chebukati, makomishona Boya Molu na Professor Abdi Gulie. Mea tatu ni moma ikitwe muyo muito wa kwithwa matangasi Dr. William Ruto tamo usumbe musakwe chumwani kivitu. The process that went into generation of Form 34C, which he used to declare results of the presidential election, was opaque. Makomishona langi ana munini wa Mwele Kivila, Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi ni meva thulanile na mausungi wa Asum. Chebukati evitwe aiweta ena watho kikatiba kaunga mieseso yengi na mutia. Kindugila kivitwe kiukilia maukulyo kukonya mwana wa makomishona langi utanga asoni wa musumbe musakwe. Let me quote the WINAKE case. It says, "We reiterate as we conclude that there is no doubt from the architect of the law, we have considered that the people of Kenya did not intend to vest or concentrate such sweeping and boundless powers in one individual. But we have a constitutional duty to perform. I took an oath of office to serve this country, and I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. Zevetai ni kumbile IEBC unyuvanine munene wa mwaka wa 2011 kavindane kau be chai kikuu cha mutaalamu maunduni ma mitambo yani IT Chris Musando kwanzi ite kueleka mbe unyuvani munene kutwaiwa Kelly Commissioner Roslyn Akombe atoloka Kenya haiki isi rayu wake mbe unyuvani wa musioki wake vila chosumbe kutwaiwa na indi itina makomishona angi atatu Consolatan Kadha, Margaret Mwachanya na Paul Kulgat matiawia itina unyuvani wa musiokeo kume vindani liu uthukumi wa IBC unaimoko ni Chebukati na nyanyae Eli Boya Molu na Abdi Gulie. The last couple of years we have not been sleeping. We have been working towards the general election. Kivathukanyo na ivathukanyo ingu na sia oyu makomishonana ama oyu maineveta wiani mekivaluani otatene. Iyo ni masiokiani yenge na Chebukati uthukumino wa zamaika vindane kaki kalokimwana na ene yanda kula kuonde monyuvani manini mana kuewe na kuewe na kwa vamwe
maunyuvania kutwai wengi matuku miongoli na kenda mamwai o. Is the commission now pulling together? Because we saw the full commission since the declaration of the presidential all the commissioners are here. I believe the answer is yes. Ikwani ni ya kuliana na usindi wa President Uhuru Kenyatta Supreme Court mwaka wa 2011 IEBC katoa sinu bingi askati twe kwa kulia kuvingwa mitambo yo na ila kwa kisunguita wa servers na ungei wa kula ndino isisasi ya kukunia kura ateo ndino nyuvaniunga liko skatani kuangelekanyo azimio yendie nambe na kumoskata chebukati wa mwene tamundo na kuvoya koti muvitangi ofisini kwa kwitikili ofisi wake kutumika ndino wa kungea kura na kuvitukithia usindi wa musume musakwe Dr. William Ruto oingi kwani nithi ya Raila nuskati tema commissioner ya nyanya mache bukati na aingi ana ama oyu matongwewe ni cherera makawetwa tangusi. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Kuka kuvikia kiwadhwa katiba hiyo sana masia mudena Supreme Court ni chikilia makwani na kukonyesa seo nyumbani munene muvitu na yukila kitialite nengaleko sionthe sia ulei kunenga na faili siombe wa koti yulua undu ivanie kuitetea. Supreme Court indi yithiwa na mwana wa kuvangiria kikalo cha vamwe na askatani o undumwe na ngaliko sia ulei no kana kuiwe na yulua mwono twa kwithukesia makwani na kumio tuyo wa muthia thini wa siumwa ile siukite. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti Lovi. Nye nitawa Benjamin Mwaka. Muyumbe wa kitui cha Ithio Recho Kakinyamai ni womania vanene kiko cha kuwa wakwa mumanyiwa wa klasi cha thandatu kisioni cha Kalamba ni kuya mutha na kila kinatwa iweni aithi mamba ya Kisomali na alama likite kisioni kiu na ndithia nene ya Ngamile. Kaki ni wakule serikali kwisira muvyani wa usesei kukudhwa aithi asukuma isioni isu kwa kila wawe tande isa kwitikila enendi makitui cha Ithio maende na kuwa wa ni aithi na vala utalo wa andu ala maminiti na kuwa wa kufikia oyu ni andu yana imwe na miongo ile na kenda. Onesimus Chalo na ilivote. Mujumba kitui cha Ithio Recho Kakinyamai wa kule serikali kwisila muvya wa sesei kutuma nyamuwe kisione cha Kalamba kila kimotha kitui cha Ithio vala vethi tunovungulwa muwe tina aithi mangamile kuma kaunti moto ya Tana River kuthamia kisione kiu kumandhia Ngamile siondithia vala methi tumeitwa ise mavithukia kauta na kuumesya ekalima Kalambani vala wiki muvetu kuna kusiwe kiko cha kamwana ka klasi cha thandatu kuone aithi Ngamile kiko kila kakiumania vanene na kwenda serikali likilile na kweta usungio wa muthia kisione ki. It is sad to lose a child, a 15-year-old schoolboy. As you can see, in all these fields, all these are people's lands. They have been forced to move out of their land. And this is not land where they have occupied. This is land which has been surveyed and where they are holding documents waiting to be issued with title deeds. But they are not able to use the land because the land is very near the river. The land has been taken over by other people. And these are the herders who are herding in this area, herding their camels. So right to land is a constitutional right. And the people of Kitui South have a constitutional right to make use of land which belongs to them. So I would like to call upon government. An order had been issued that nobody should be herding in this area and that people to stick to their pieces of land. If the people have elected me are not able to use their land, then I am speaking on their behalf and asking government to move the herders out of people's land so that they can make use of their land. Ekalia methi tukwa kabinda maivithukwa ni aithi Ngamile kuma kaunti motu ya Tana River na kwenda kumakudhwa kuma mawekaloni mo na ala methi tomena mavalua ma itheka isu indi mayithi tuna mugu kwa kabinda valamwa methi tomayikala ithekana kuthama kuma misini yo kumana na wia wako vithukiwa. MC ya musakwa ward ya Motha Dominic Mwamisi na wakwata mboneni waka kiethingilela kana mogwo kasio kisione aithi Ngamile makudhulo kuma mawekaloni ma enembe makitui cha Ithio na kwenda serikali ete maofisa mose kisione ki na kana maundu ma mogwo masioke. Wetu wa Mutha wamekuwa kwa shida kwa wakati mrefu. Imekuwa shida inatokea kila wakati na kwa sababu wanalisha ngamia pande hii. Kama sasa tunapoangalia kuna boma hapa.
Hii boma ni boma mzuri kama mnavyoona, lakini mwenyewe hawezi ishi hapa. Ukiangalia hapa hata ni mahame, hakuna hata mbuzi zinatembea, na huyu mtu ako na mbuzi zake lakini amezitoa area hii akapeleka pande ya juu. Kwa sababu gani? Maneno ya insecurity. Kaliana alama buthite kuma mesini ona kuthamia sokoni wa motha kuma na wia ni maweta maende na kuvinyeka kuma na kwithia mali ona muno indo ilama na ina siyuma tesi bala sieti na kubutha na kuitia maikia aithi ama ngamile bala maweta tametho ama yobet na miyo miai ya kaum. Na siku nyingi na miaka 23 ikandani na tufanye kazi kwa sahihi, hakuna mtu ikandani, kuko manyumba ziko haina watu, kila mtu amekimbia. Sisi tuko town Mudha, na shida ambayo tuko naye ng'ombe, mbuzi, kuku, hakuna yote ambayo anajua mali zipo, labda mtu mmoja tu arudi nyumbani kuangalia, lakini sisi tuko Mudha. Shida iliyoko naye ni kwamba serikali ituone imani, maana sisi hatuna sehemu ambayo tunaweza kukaa juu ya Somali. Na mimi nakula mimea kila kitu, hatuna usalama, si usiku si mchana, washinda msituni kulala. Utalo wa enende maketu ichaithiolo minita kuwa wani aithi ama ngamile yuni wa vikaya nemo miongole na kenda wala ange matito na maumese maimeisa sina vena pato wa serikali kulikilela na kutuma nyamuwa kisioni ki uvungulu wa Mauvoo wethi itowe kusewa wana kwethi ya serikali nenele akaundi siya dhani wakakaambia itasi ya jeshi kisioni ki no kana kuolango uvungulu wa Mauvoo yu serikali isi elisi na kiandacha kukalata kwa yanesema wadho alaya dhani ya kukonia Mauvoo wa enende kitu ichaithio tilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui. Neto Onesmus Chalo. na indi twigwate kana ngalekoni isu enende ni makwitho maitetheka na nyamu isu sivikia na kuvetangwa. Na indi twisonga nambe ni kana serikali kwisala muvia ni wa kusuvya nyamu cia kithekani KWS na mivia ingi kivathukanyo no maende na kuokitana na mwaki munene na ula wende na uvutha kitheka cha nyamu cia kithekani cha chulu kwa kauntini ya Makueni mwaki uona ula wambe yechu mwaki mweki vitu wiwetekana uma wawo tangusa nisio cia utumei wa mali ya kitheka ki kati wa aithi na asimi manya mosi ya kithekani. Kennedy Mulinge nuvikia ngalekoni isu na atumbanisia ingewa. Mwaka itina waungi yeni yoithia waye kina mutituni wa kusuvia na mosi ya kithekani wa chulu hula wiki bwezi kauntini ya Makueni. Mwaita ukela mwaka withake makuke mwaki na nitwasaniwe kipepa wa nao na no twende yana kumana ala tutonwa kwache mabeba cha nikana withie mazingira kana kibukela tukwata hako pona bakitola tukwata hapo ndo nazi kwa mwaka ni okina yeya mwaki kuvutha mutito uwa chulo yoneka ya mbesie vala mwaki uyu muthani wa wakatano kuvutha kitheka ki itina kukwata chuma kivitu kiseve kingi kila kiuluka kisioni ki na isioni mbingesia ukambani hevindani taiya kila mwaka wikuna njeki kwa vanene kunaika kwa mwaki uu enende alama vakani tena mutito uyu maikona nya mwaki una ngusani sokate wa aithi alama idhasia mutito ni uva thukoni na meao na alame uwetata maumita kauntini ya Kajiado na ingi enende alame dhito maitwa esenzema ya namusi ya kithekani mutito ni uva thukoni na meao mwaki uwa mwaka kuthiola ungi yuwe kia muisio ni ndongo siya kiwila siumete mutito ni una ingi kwa nanga moithuluko na alama ilasia maundoma utalii ukambani na va Kenya na kivukela tukwata akuma kimani chacho nikitona boine ba na pia nitoketegemea hapo ambuga ndo amete na amete ya pia mbuga netona kwethete oleka kisioneke kwa utatweza atu jumije taenenze kuteza yanisha namo ila mwaki wa kwata nengo kulia pia methe na mipango enge andu ma wildlife matoni mipango enge ila tutona kweka nikanokethia kimakigitio kuvuthwa kwa uthi wa namusi ya kithekani ila sithe wa mutito ni una ingi kusikia wia na kwa kuyekia enende awia na kwekala muisio ni wa kuvuthuke wanesio imanda uithio na kukia mwaki twina wia mwingi muno wana mutanzo upambeyo tilawaya si manda lewa oyanginya ikoka kumio ndani ya ando nondo ila uleula siesa ubya bione mwaki nesi kwetha si manda kulasha iloya na jitambe yo kilenge na itoka kwa mbio zuru ando undo siatweka kutambete kwekewa waya
ene nthi mathamiwe kuma mutituni uwa chulu miakani ya miongo nanthani kana kunenga ivuso na kusuvia mawithiluluko ma mutitu uu na alama ina nthongo mbingi cia kiwu miaki ii ya mwaka kuthiyulongi yoneka yende na kutunga itina kithito cha kuusuvia vala wito yui kwa serikali kulikila kati na kumina thina uu wa ivinda yasa ilelo kinini cha andu kuthamwe chulu ila twathamiwe chulu twathamawe chulu ni kana wizie kiwu kila chuma chulu ni chaende ya kwithia ilevo ya kiwu ya nthi kyo kila chitha kikingi gitonyo savu andu na pia withie mbua kisioni kiki nundu wa miti kuti kwitha munao ta sehemu ile ingi lakini ivindani yikume vinda juju ndi kubadilikite kwa pole sana ukethia kila twaitajaria ticho tuchona nundu still mwaki nobeba gwabo na kwa ndo matembe ao kwithia bo utwe kule serikali yikie mipango misio ileto na kutuma andu ala mabeba cha cholo mauma bucholo ni kana kila chapange kiete tweza mwe cholo chonekane chekeka. Ken Mulinge, Kikunduku, Kibwezi, Makueni. Minisa Mutethesya muveani wa kisomo Dr. Sarah Ruto ni wambula kana serikali ni yikite mawalanio memanya ma kuyumbanisya amanyiwa ungwa mutatala mweu wa kisomo wa CBC na alame uthi skulu nisya secondary kana junior secondary school mwakani twathi mwandu Ruto ane na umbanoni wa muvea uu wa kisomo na ene iyandama kisomo kuma nthi ya Finland umbano ula ni wa kunena nisya maundu meo konya CBC na watwaiwa kana witwaiwa kwa ilungu ya mirenya ina kuya musini wa Mombasa. Underemployment is poverty economic challenges. Thus, ensuring areas such as programming languages. And together with key friends we have invited from Finland. And this is for a 4-day conference. And the 4-day conference is on co-creating the curriculum. To increase innovation and also connection with the industry. As you all know, Kenya has been in a reform moment, if you like, for the last 7 years. Because when we started implementation of the competency approach, this was 7 years ago, our first group of children are now grade 6 going to grade 7. And they will be continuing. And so there's been a lot of discussion on the curriculum, the place of assessment, the place of the teacher, and all the key actors will be there this week to talk about all these things. There are a good number of students who go to study in Finland, particularly from Nandi and Elgeyo-Marakwet counties, because the governors were willing to partner. Max Global approached other counties and governors did not cooperate. So we are here to notify Kenyans that opportunities are here and the Finnish people are very friendly and willing to support Kenyans who are thirsty for more education to go to Finland. At the same time to learn from their best practices, especially in training implementers of CBC, monitoring and evaluation of CBC to improve our education system and make it more impactful. My name is Dr. Karita Prokik and I come from Finland and Tampere University of Applied Sciences. We've been cooperating with Kenyan counties in terms of bringing higher educated students to Finland to study nursing and risk management and physiotherapy and so forth, also at the vocational level. So I think this is why we are here, to enhance our cooperation and tell the story of Finland. Finnish education has been very successful and it has been, talked in many medias and country level discussions. So we are kind of here to talk about the Finnish education system. Na hindi ni saa 3:54 ni ambako thio moni wa mukuvengu sio kana mauvombe ange ndaendete nenda kwamba osoma motomani Florence Mativo kwisela YouTube Mutongwe TV Stock FM official yasea what I think those cameos seems to belong to hawa watu wako kwa serikali. Reason is mbona complaints here in and out kila time killing people because ya ngamia. Ni woni wake Florence Mativo ni uloa ila livoti ya Onesmus
kuma kuenga likosia mudha kitui cha itheo na ini ngosia Facebook Mutongwe TV uno ya sia nenia neona ndo ingi mainenia yuloa Professor Kivutha Kibwana kuthamia ngalikoni isu ya Kenya kwanza na indi niona wizo nane ya sia enoke kingi wa ndikabo witina waumbe ndio soma Kevo Bidhi keep up the good work asanti na indi okay more discussion Kibwana atoi ngalikoni isu ni wiyake weka mbona ndana siasa ya Kenya kwanza ana siasa na Azimio niki we okay twende na kunena kwesela ile itatu kenda yumwe tano namba utumani mukuvia mbea na Ndeto TV na mitandao ni itwa mekomuka ni nduka divasa nenzi oketheti wimi wa ng'ombe cia yiia thire wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina mukeka zio ukomea tumena niwo ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena upau right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwo wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kigo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe masindule simbesa ni mazile simbesa wasia wa mwimi Company Warren Mabati Factory Limited nonde urati ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyania nitusawa vasi mabati kwa na wendu waku valoto na kuiya kilungu cha 5 yuluwa yana cha mbesa siaku nitusawa vasi ya langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takuwa kiti ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kwa vakindo tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Raino mabati tukitengela leluni wanamanga ohitu na mutatala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi no witi ode ya kukuyo mundi kusila mutandao witu wa Facebook ulani Raino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu ni na udho chengi niende na kumanyithia musi umwe kuma utwini wa Mwanga mitaboni ukamba wakathiani ni kauntini ya Masaku ni wakulia utethio wa kusomethia mwana wo na ulote na utonyi wa kwewa kana kunena Boniface Wambua ngau na mwendo wake Beatrice Mweni maende na kuisela ivinda yuma tena ukwati kana ilovia sia utunga mwana uo Mutinda Wambua skulu vala Mutinda we klasi cha form 4 kana klasi cha kana skulu ni wa sekondari wa Giashere na ulani wa andu ala matethia wa na utonyi wa kwewa ni kwa kauntini ya Kisii na yu ataitwe kana ataitwe vanene silingi ngili miongo 5 na yumwe asi mamanyua o namo ni maende na kwikaila andu mango ya ulau ovamwe na ndongoi mavikena kulikela kati na kutethesia nikenda Mutinda atonye kweka mutiani wake wa muthia wa kilasi cha form 4 mwaka huu mboni mutesia no vikievo na atumbanisyengewa Tuinwa Mwanga ulawi wodi ya mitavoni ukamba wakathiani vaka ondini ya Masaku tuitanyela musini kwake Boniface Wambua na mwendo wake Beatrice Mweni alamena na eleme skulu na maende na masomo Mesiana itatu umwete wande kusomea Kisii school na umwene tina kinu kwenda choka
na inaiwa ndukuma wia wake balua kesi ambia somea mazako skulu ya cha ndefu wakapita ema tena zakana keta pando balua waka athi yicho squeeze wathi wakasi. Solomon Ngaumanyiwa wa kilasi cha katatu kana form 3 na mwana inyao la mukumbe wake Mutinda kilasi cha kana. Huo ni brother akwa heta Mutinda andane na ndewe andi na niwe mukuu uimona Mutinda kwa vasa tembere tiondo ametuke kumanyakana ena thina umwikumbelete wa mamutha make na tonya gwika maundu kwathukanyo indi kila kivikia no munenga vinda yumune wa kwithiwa aratonya kuiwa kila unutavwa mwana inya wake Solomon Ngawande na muvundisia kana kumonya maundu kwathukanyo la mailithe wa maikava musini kwa ene munini wake na asomea Kisii County skuli ya Grenchere Secondary School na tuenda hate thesio tondo odhu class cha form 4 na wana mosioka no kwasia muno na ni muhimu no we waratosisia masomoni kuya skulu ni wauka namba 1 kana ile kana itatu andavitabu ko tuwe ba utethio nenge nawe alanda tome onena keka no tome onena nwane ne akamwelesya tunena na moko hoinde mwetho ne atuyelewana hii ko tuwe ba utethio we mwene ndi wina kindu kinini teria hii hondu tome utethio mwana longi kutu baba abikie kutethio tondo ndewe andi na ndanena Mutinda vikienda kuikanesa nthini wa mitiani kivathukanyo naende na masomo make thina munene la umekumbelete ne ilovia kana mbeza sio vikienda musomethia na kwithwa kisomo kila unu kwenda vikienda ukikwata ngalikoni cia kaundi ya Kisii kuna nya wake Mutinda na Solomon Beatrice mweni ni kana mumaina ukwati mwenu kana maina wea ono moto nya vikienda ukwata ilovia ila Mutindo vikienda utawa nthini wa skulu na kilasi ni cha kana na vinda ya mutiani munene yende na ukunanga muomo na UMC ni na tena ilovia sio mutunga skulu umanda vikete kilasi cha form 3 nde form 3 no sio ngende form 4 na tuiteta sio wiawa no kibalua bebi atuteta sio wibalawe na kwitu niko keno na nina kamwana disable kata nena takasomya ngaluko cia Kisii gisheria ni na nikataitwa bisi skulu na ndina kindu ndona katonya ucio kacho na kwanti tuikoboya utete tutonya kutethewa kana ukabikienda kusioka skulu nundu iko kitakwikalela mutiani wa form 4 anale mamboni vesombwa na Beatrice mweni mena kithito muno masomo nimo ni maendena kwikailandu onthe mango ya luvo mwana tongo ikulikila kati kumaterese kuyanise ndoto sio cia masomo vamona kwailanja uniwo ingi nimekwendekethia miveka na lethi nikiando la memauvame mwanya onamo kukunikila kila kikumbilite mwana wo mandhano kana venze ya matonya muteve sendakesa vitoni mutiani ula wetelete kwika mwakani u asi makwa otendi mwana mathuko mao ibalua maina utethio we hodhusu nena sana ni siokie skulu na wenda nambo sioka niki tondo nutaitwa wisi mwingi na mbeza sio sioka na siekwa ko tuwa la utethio sari sio no nyakwa no kwatanga but nwethia hoindi tamisongete no yo wisi wongelekete kuma mitavoni kathiani kaundini ya Masaku nyeni toboni mutesya ni muvya muno boni na indi atongo ima Masaku na kona yonthe okamba alama vikiana kwigwa kio cha musi usu omakavikia yuna kuoselela na andu mango ya ulautingi ti lasima ndongoi mwana ndongoi ilekete masa onenywe nendi alamu na otonyi no mukavikia na kutethesia mwana usu asioke skulu na muthiani kana ngwatanio ya enengalesia matatu kaunti ya Masaku mamoa ni athana kuthukuma vamwe na atongoi alama na Masaku kwigwa kaunti ya Masaku nikenda kwailia maundu ma ukui na kuthinikia mathina
kivathukanio na ala methiutulikite muvea uu wa ukui. Daniel Mwongela na Ingewa. Christmas ya Lonola ni mwene kivila wa nkwatanio ya ene matatu ni wathana kana nimekwithiwa maikwatiania kwa vakuvi na serikali ya kaunti ya Masaku. Ungua utongo imwe wake wa vinyandeti na munini wake Francis Mwangangi nikienda kugithekana mavatamo na mathinamo nimethiwa maithinikiwa na ilisekana vena vata munene wa serikali ino kukonia umwe wonthini wa mivango ya maendeleo na kukithekana maundu ma ukuini maendeana kwa va kauntini ya Masaku. Ithiandu mamoa kana andu matatu Machakos County tui tayari kukoma na administration yo tui tayari kuma support kwanza ya sionde ila tukwenda tuyenda kana tuma support nondo madam wa Vinyandeti ni tumwese etwese kidito chake yani kuma MP wa Kathiani na tuinawekwa ati monene ithieta andu transport kana no kutwa isi account itu nambe nikwetha ithie nitutie twene tina maundone maingi twithirwo na challenges mbingi monopio na challenges imwe twithirwo nacio nundu serikali ila ikutoa abo ya Machakos County ndia tuzisha ndene wa department ile make decisions on behalf of the transport sector na ndwethe ya twatiwanza decisions imwe sio mekewa in our absence nesienda siito mesia mono uneni undu kwa watu ambao ni munini wa mwene kivila ula nake waelesekana ni vatone kama kethi wa maende na uthina kumana na kwithi wa mate na mundu matongo esindini wa nzama ya kuvanga maendeo va serikali ino ya kaunti ya Masaku undo na muno tala kwanza cha tala nikithitwe kine ko thingi muno nikithite na kita renovate awa na baicho kalokoni ya kiwanza cha tala na niti sina tina mwikio kana wabina lokoso tongo inanzila ya ilite no kuyunga manatala no kusewia kisio kitu cha tala kiwanza chuni kinini ati kule akatuma ndio kiwanza kinenange nikenda accommodate mara tusitu sio ndio kedia sio ndenundu sibango ingi kabangwa lelo na kuko nde andumenda mai muno stage andu makwatwa mabatangi makati so ikunu kula kutailite ati kule atulilikane muno nombezi tala ile ina cho nikigalukila kivikito ni matatu kauta kuma va ile mbetani ya kaunti ya Masaku alakwa vamwe mathana kana nimekuendea na ukwati na vamwe na utongo imwe nikienda kwikithekana vata na mathina mo nimethukigwa Mwongela Utongo TV kuma va katikati wa musi wa Masaku. Ngewa ya Dani ni ya kutuficha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa 3:30 isi saa 4 ndatika muonza na nienda kwa mbosoma mautoma ni miana ondo na otondo ni liwe na kwatha ni ulo wa itambia governor winukite Professor Kivutha Kibwana kuthamia kampeni ya Kenya Kwanza na indi akatuambia na mundu ukwetwa Sairo Febi ya Professor Kivutha Kibwana he made a good decision. Sisi wakamba hapana kaa kwa upinzani miaka 10 Kalonzo pia wewe karibu kwa serikali. Nake Elijah Wambua Mutesia enawoni Kivutha kwa niasia huyo ni mmoja wa wale wanauza wakamba ameenda kujitafutia. Nake Sharoferi yasia we still welcome Kalonzo and Ngilu, hii ndio serikali. You continue following a loser, you become a loser too. Nake mundu unaoitwa John Daudi yasia Kenya Kwanza iende na kuivanga in case the Supreme Court ni kuvunzia ushindi wa Ruto with the ground men na vinya so no sio kibwana kuiunga na timu Ruto. Na indi mautomaniele nikenda ni mine Evans mwendo yasia aina senator Manzo ni wa mutavisie kana mundu une kibwana etha nthini wa UDA na ke Joshua Musembi no wa muthia yaciati Manzo alikuwa amemuona juu alisema mchana akoazimia usiku ako Kenya Kwanza no vandu wendie akwate ngima na indi aya ondo aswangi bako nito ERASTUS kithogo kwa NZOMO ni muvya kwetha watambanya na kwa 13 ambie na indi muvya ungi mwanya kwa Sharon Ndinda no ndo akondelesya kwa Lula Mauvoo akwanzia ya meko na muvya ungi kwa alangi onthe methi wa itina wa kamera kwetha maindelesya kwa ilia Mauvoo amosa kwa ni 2022 tukomene uni kwacha mwendoni wa saa umwe cia kiokoni ndini wa kilungu cha amuka nita wa ERASTUS kithogo kwa NZOMO tiwanesa kiyo cha kwa ila